Hello guys, good morning delay. Ani ko ba dia ni? Prakting mopping. Ano pet say la ka? Good morning da. Ano chudan ka? Ka ni breakfast te ba? Tahu. Breakfast te ranga pa ka. Breakfast ko kapan da pa hit la da. Kapan ga nate ko maka. Chuda ni. Ada ni ka ani ko campsite ta. Zeme na patang mana lag bang padai ka ani ka breakfast teu gai lu ja palu teu gai lu ja ani ko activities sama teu chu da jani ko activities ka teu ko kote me bramle nang ni chu te la da kai first teu lu wena teu chu kai let's move anji ma moi barbecue te bam da ni sara ka ni du ka kham da the stage area da te mi kasan kana breakfast tu ta jalam re hai mana ibam chill te jalam da. Good morning sir. Good morning. Chaku dekho. बढ़िया ठीक है ब्रेकफास्ट खा लेगा निकल जाए ब्रेकफास्ट कर ले Time for breakfast. Breakfast itu enak dah. Here, we are four, okay? So they're coming? Yeah, they're coming. Two of them are on the way. Okay. Two of them are coming. Generators. So we'll have it. Breakfast. Iduki, right? Suji. Puri. So, breakfast thinking, right? Enjoy the breakfast. Breakfast is in Naluda. Anka export it to da. Bade, tete mi me. आराम से Di pumila gani. Ada ni ko geta. Di pumagari. Te mi da, azam ko. Motorcycle entry restricted. Nika Zeme riders any of them tena nikele. Zeme riders ko isuzu te ta ko. Buy any visa. Themi ba kyo. Kai, lam exporting kai. Ai da ting na go da ni. Okay. The parking area, parking zone. Tam acha hai idhar. Parking zone sara gani. Aur kasang. Te mi kasang. Wow. Nice one. Te mi damu. Mawida. All the committee members are requested to Nice, have their yeah. breakfast. Committee সকল memberকে breakfast কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। Very nice, brother. Thank you. Looks good. अरे जुगाड़ मत करा थोड़ा Meeting te tela na ni meeting. Aga club om lay the chief mama some riders meeting te tela da. কিন্তু হেতু আমি পয়েন্ট বেসত সবাই ইয়েস কৰিছিল ভোটিং এনেকৈ ভোটিং এটা ইয়েস কৰিছিল তাৰ পাৰপাস হেতু আছে
কিন্তু আমাৰ সেই পইণ্টটো আমি ডিটেইলছ নিদিলোঁ ডিটেইলছ ইন দ্য চেন্স মানে কি NOC-টো কিমান দিনৰ ভিতৰত সেই ইটো ক্লাবে এইটো কথা দিব তাৰপিছত আকৌ আমি মঞ্চত যেতিয়া ডিছকাছ কৰিলোঁ যে এইটোতো দুটা ক্লাবৰ মাজত ইণ্টাৰনেল বস্তু হয় তাত ৰুফাই কি কৰিব কাৰণ সেই ক্লাবটোতো অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লৈছে বেংক একাউণ্টটো খুলিছে চব কৰিছে তাত ৰুফাই কৰিবলৈ একো নাই সেইকাৰণে পইণ্ট অফ ডিছকাশ্যন হয় যে আপোনালোকেও যদি ক'বলগীয়া আছে ক'ব মেইন কথাটো হৈছে কি তেতিয়াই কোৱা হৈছিলে NIM তাত যে আমাৰ প্ৰথম এগেইনষ্টত চহী নাই বুলি ক'লে তেতিয়া আপোনালোকেও আছে তেতিয়া ক'লে তেতিয়া কোৱা হৈছিলে যে হ'ব আমি মানি লৈছোঁ লাগিলে কালিয়ে দি দিম আমি মানে এজ এ ব্ৰাদাৰহুড আমি ৰুফাৰ আণ্ডাৰত আমি যিহেতু আমাৰ আমি বিচাৰোঁ যদিও আমি ৰাইডিং কমিউনিটি পুৰণা কিন্তু তথাপিও আমি ৰুফাৰ আণ্ডাৰত আমি সোমাব বিচাৰিছোঁ Hello guys, patuloy luda ni land station luda. Ani ko na mayan activities sama ani telera da kacuda kana tela lakti da. Ani ko da meeting e bamti di bzegna meeting to bamti bzegna activities te bengo lakta da. Kaisa laga bros? Are ठीक है तेमी में तो जन luda ka gigo amui ko na mai amui ko he. Program da ne ko mi. Senang nói nè, thế nè, mày có lo chuyên interview thế chứ, mày có tiếng mới full role model là sao xong này để đó thế cái, rock thế chứ, này của thằng mày nè nó làm mà bây giờ hay hello tên sao vậy sao lên rồi, anh thấy thế sao, cái làm cái gì rồi đấy cái. Ani tak tezun no da ani go activity sama si ting na go ani tele laki da ani meeting e bam di bse ne meeting e bam ti di da ani go brother samela ni meeting tu ti di bse na tele lak da da ठीक है ka tak tezun ai lo jala mui go pro mangi ko ta jala da te ta bam da hello brother आप लोग कौन सा क्लब से wow very nice meeting thank you. You are from which club? we're from Zeme Hill Riders Jamie. yeah so nice meeting you man Yeah. thank you so much okay I like You would have it Yes. Yeah, you have already got our this match. from any area my god Any of them? Yeah. chalo We will also have this one. thank you so much Wait. Wait. okay करे सब ना करे वीडियो लो कमे foto le kapay nice meeting you Hello. from Zeme Hill Riders Missing Brotherhood. missing Brotherhood okay The men. the men na हम लोग मिला साइड any area में Yes. हेलो Jindu ha. nice Naam good nice name. meeting you ahung Ahu. Chalo name mila sa. ahung HUNG oh missing okay oh thank you man brother thank you so nang ke kalan na ani ko pe the missing brother eh este pa me lấy đi vô ठीक है Sanga hello brother the man go chief su hato zun ano da suy da samne discussion na te da ani go Zeme Hill Riders nai brotherhood te da na le mi songa la re ni ni go members meram he Riders ko ma ai da ni go campsite ram da ba mai de sama ka te mi de he ram le sama ga bi da ai wi la ba nung ka bike race te ba na le ni meeting te di ba zigna mai go activity sama ting na wa te le lak ti ta da let's do mi sui sanga ah sara ga bi da
The Royal Rebels, Wild Rhinos, Rhino Rebels, Brotherhood. Sara kuram dah dah. Club sini kuram dah. Do di kuram dah. Aduh do mai. Do mai. Đâu biết là Kai. Yo tiêu là hết. This 2008 course, established. Ay boss kaya nga kuram bike park di banda. Alam ni one. Lang kaya nga kuha taga page lah. Hello brothers. Game sa kaya bang Assam. Sukafa Riders. Okay. Hello brother. Sukafa. Oh, nice meeting you. Very nice meeting you. Hello. Di kami ko eh. Nila poli. Ronte lu ondra sa eh. Nini pedes. Man ujang petro ma pebe. Bilo ya chukula. Ani dirama tebeza. Niyanga kanto leke la da. Peace, right, joy. Sangpo Riders. Okay. Nice man. Thank you. Kem sara mai sang ma. Very nice. Royal Gorkha Riders. Okay. Doesn't maintain na. Royal Gorkha. Trotting horse. Ani dobong ko da. Acha lage. Hello. Trotling horse. चलो बेटा हम लोग तो आओ ठीक है ना खाना खाया ठीक है खा ले खा के आया ए ब्रो चलो ओ सॉरी आएगा ना वीडियो में आएगा तो चलो नाइस ओ कफन गिरा है को से रोड किंग्स होम ओके हेलो ब्रदर रोड किंग्स हेलो कैसा है ठीक है ठीक है ओह अच्छा है हम लोग का कैंप साइट सब सो रहा है अभी Arrest करने लाएगा. Hagiwang dida hagiwang bi pali bi lani hai jeni di cha kya ko sar kya campsite pa ko da campsite pa lo campsite ke rest ko da barbecue ne kum se tem de se lấy mi sai cô cô mà kiểu mà boss nó chỉ bùa không cũng se te chi di lấy se mi đi cô tôi cũng lấy chim 먹었어 이제 마포다 마 치킨. 근데 아미글라네 왕코니. 라네 왕도 이제 미디 딱대 넣고 라. 그리고 아무고 액티비티스 주지다. 때때라당 각사마. Hi. Really nice meeting our brother here in our camp. Enjoying? no Nepal manang hey manang was good na Barbecue. Chicken barbecue. very adventurous Hi, menaiga wong aro lu. Discuss to talada. I'm going Hey, ki curious eh? chilling Ani go ERM go chief peda dilang peda. Ani go campsite ko ngalo yung tawla this mi da. time I will go poker run and then I will go upper May go from talada. धोखा है कभी Brothers Lane chill talada. Ohonire sukalote rodane sibehote moro tharku rogote nase tokhi
ওই প্রথম তগর ফিমেল Kage press distribution ke alada নাম কত রোড কিংস And guys, আমি সেগুনে তয় No, no, আমার একটু রিলিজ পার্টি এই তয় spray lang muna দুটো এটা হাত চাপৰি আর্ম রেসলিং কুমারনাথ রোড কিংস হাত চাপৰি লাগে দুটো হাত চাপৰি লাগে বন্ধুসকল and Maverick for this event. It's a successful event from first ARM to this fifth ARM. It's a great success and ARM has to grow a long way. Thank you so much. Hail Brotherhood! So big numbers. Thank you for supporting ARM. Always at Rufa. And that's the thing I want to say in the last moment. It's when Gyan calling Gyan. Thank you. Gyan. Thank you, God. Thank you. From Motorhead, Javed. মানুহজনা মঞ্চত বিচৰা হৈছে মানুহজনা Thank you.
Let's put your fucking hands up in the air for the Smurfs, man! All right, this is for all of you beautiful people out here present tonight. All Assam Riders United, right? Ami sob ekeloge gano keneকুৱা লাগিছে? Nalang, Roda, DJ night.
Last song. ভাল বস্তু কাৰণে অপেক্ষা লাগে Last song, come on. সকলো ৰেডি নে মায়াবিনী কাৰণে Jai Zaminda. জুবিন আমাৰ হক জয় জুবিন Jai Zaminda. জাস্টিস ফৰ জুবিন Jai Zaminda. ওকে মায়াবিনী Jai Zaminda. Jai Zaminda. Jai Zaminda. Jai Zaminda. tribute to Kokaido from Assam Riders May Group 4. Night loy da niku campsite में पैदा गुदा अच्छा मायाविनी ना मायाविनी बताओ मैं खुद एल्बम Moi lima re bhai Last lima ri aso. lima ne re ma কিছুমান কথা কওঁ কোনোবা হয়তো যেতিয়া লাষ্টৰ কাৰণে বজাব গান দিছে এটা গান বজাও oh la 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 Highest participation club. The highest participation club goes to Motorhead. I would like to salute Ratnadev. You did a damn good job doing a timing of 50 seconds and 20 milliseconds. But again, for the males, it was won by Siddharth Saikia from with a time of 46 seconds and 64 milliseconds.
I would like to call upon the stage. Okay, I'll just tell you the timings. Dona had done 1 minute 45 seconds and 39 milliseconds. Natasha, come. 1 minute 27 seconds, 99 milliseconds. The first runner-up was taken by Ibahun. 1 minute 27 seconds, 66 milliseconds. And the winner again, it is Bidisha Gogoi from Sukafa. 1 minute 21 seconds, 61 milliseconds. Congratulations to all the riders. Acha, I will come to the point. Someone say user friendly or rider friendly chakna. Eta kabe bonaisle. Jontu kono gahari na hoy, kono chicken na hoy, kono fish na hoy. What is this? What is this? DRMC bonaisle hasba. And the winner is Hasba. And it is prepared by Rocky. Thank you. Rocky comes to the stage. Rocky. Hello guys, welcome. Anigo night event timida. Kana loida. DJ night, concert, live music, everything. So puise. Ano egna? Anigo and Assam Riders Smith ARM Volume 5 2026 kana gana loy dele. Injo te wajon. Jadi mida. Tenda. Yes. Anigo members mama sama pala rida. Macam rida. Kana egna im dawro lu. Ni ko bonfire tushin hello zeto da ni ko campsite pachanda namni hai na chu to da he ni ko video pichu na chul kulang chang pi bi da supporte bam jem suida ani Zeme hill riders chu nang ni na supporte jabam ra da ni Samanipur Nagaland Zeme da ge bam me ko bam me he chau gum me ani chu YouTube ke sama Instagram ke sama nani follow te magzalame follow te kam galo ani ko event ra me pawang ra mi songa lamai dei ani tawang na mi songa lamai dei da janang ni choi kana ani Zeme hill riders lam kana request to dele yo man brother we'll see you again Enjoy it, no? yo we enjoyed a lot thank you so much Love you. love you bro again ni go Assam Riders Smith ke host jam Highland Hounds Maverick then Aryans puni club ke chumena rolo te dele thank you so much brothers and we really enjoyed our brotherhood. We are waiting and excited for our upcoming Assam Riders Meet again 2027. So, nani hai mana chu anigo NRM Northeast Riders Meet anigo event dilang. Begina do dai le jana anigo event rame gudu ani attend to jamang ko lai to bi no digana ani apo rame event attend to baza ani hangami songa the benefit and advantages from the le. Ani na Zeme hill riders na host to rame jana maga event organizer rame di jana na anigo record bam na nang di bazigana ni under one umbrella roof he sigana ni tatu wang na nang di bazigana no ni am na chena rang adle da jani tang rabe mi songa lam re na jana ni hai na support jamlo anigo video na gana ani Assam Riders Meet go video na gana logai go dele na jana ni hai na chut po dele so chen want to say something Misi sangna, manana support tayo bambe. Sige na he. Arwina gui bambe. Assam Riders yes. ARM he. Jaloy luda. Jak chu begina chu jak loy beg chang nang ni na pi nai na chu to dele rai. Chalo. Thank you guys. Ang chu do da dele I bam law. Ani go next event ganang ni chu do dele. Chore da jana ani go na mai go Assam Riders Meet ke jemna wangai ba jemna chang re wang chang da. Dan club 85 clubs. Nang ni ham na chu po na da ni wonder ganang ni chu do dele.